Assam CM Barim Tarun Gogoi Bukajan Ele Angkang along Congress at Tumpen vote ke hang amay along Kachatong dun. Rebutar constituency along KADF at Tumpen election campaign amay kepadopon. Langhin constituency pen Karjabdun independent candidate region Basumatari Salawar along Kahumridam. Kardom hili Karbi birda thanbang samidurmi bepi. Non archik cha birtang ton pen. Assam Chief Minister Barim Tarun Gogoi Bukajan Ele Angkang along nang sunsi. Karbi along Autonomous Council MSC Kilik along Congress Racharia Song pen Karjabdun abang pubang piatuma Parman vote ke hangamai kangni. Bukajan Ele Angkang Japrajan Patuak Lamalong Kasang Terang Pila Pen Elis Teron Pia Pan Bang Hinia Parman Vote Kerek Amai Pado Ponde Dapi Bukajan Rong Supia Long Ta Chandra Kathar Lapen Lokhiram Soya Tuma Parman Vote Kehang Amai Kepado Pon along Chetong Dun 2 Labangso Vote Kerek Amai Kepado Pon along Assam CM Barim Tarun Gogoi MP Biren Singh Ingti Lapen Penangan Congress along Ketheki Dinga Tumta Chetong Dun Anparta Ongdung Congress Asong Apan Kekroi Arada Tumbangso Amai along Chetong Dun Rinti Bukajan Rong Supia Long Mai Pado Dedapi Puthot Difu Rong Supia Long Ta Assam CM Barim Tarun Gogoi Nangsun Edlo Pusi Birtarib Dun Long Porpai Kathama Por Malom Pensarapathar MSC constituency Angkang number 2 Paklang Solong KADF Boot Committee Asahem Kimi Kang Pupon KADF candidate Kadom Terang Piari Deng Pen Boot Committee Asahem Kimi Kang Pupon Dadapi Puthot election campaign Amaita Padopon 2 Labangso Amai Brojen Rong Parpensi Mai Charipono Lapen Maya Longka Chetong Dun Aluhia Tum EM Barim Hum Sing Be Bor Sing Timong SGB Chondro Ingti Kang Therbe Menika Hanse Pipen Cheng Loket Hegeding Atum Chetong Dun Si Kadom Terang Pia Pan Vote Ke Hang Amaya Long RDP Dun Rinti Sisoni tumulong kasi ka Chetong mala ansu si halada ki kyongdu Lasi inut bhai ni local committee lo pensami inut bhai ni tum dak na dumji dula pina pina dik pen nak banai lu dunde tum dula same pini non he do same nang lu tuma tum dula lapen ni tuma puling lo same Maya Long Lam ke jai RD ke pipon ke KADF pen kachatoy dun bang kre ke thom ando Karbiang Long Angkang pen lapen bang kep ke highway po tang tenon bang pliwet lo council kachari long chia phan ke lasi along pen along ke independent high ji lapen HSDC asong ta ke haido ji lasi council kachari along ke KADF asong atum si council ke KADF lapen akaprek asong pen si chari long po pusi kachatong dun arada tuma phanta than pachini dun Wosigni Paikep Arni Langhin Pen Karjabdun independent candidate region Basamatari Hin Pen Salawar Arat Kisung Adimalong Humridam Si Dolong Hum Troxy Kimpi Pon Region Basamatari Pen Salawar along Kahumridam Ahud HSDP Arada Tumta Alangli Long Chepa Ogdun Rinti Lapen Kedamtang Apora Hutsitame Madu IEM MSC Atum Humridam De Pinlang Lasi Alangli Pen Kahumridam Ahud Dolong Sitame Salam Pitekang Salawar Arada Tum Aning Arong Si Cheng Muri Pen Kangtum Karne Padupon Non malam so pora pandihina Parman Birta Moington Ponik Senang. Diffu Girls College, Dharamnala, Diffu 782462. The first and the only girls' college of Karbi Anglong district. Rendered 25 years service to the student community. Good physical and learning infrastructure. Good academic result in HS and TTC.
learner-centered teaching, well-experienced teachers, intensive care for average and advanced learner. The college offers honors courses in English and Assamese. Prospectus can be collected from the college office during office hours, or you can call at 9435365321 and 9085251378. Email principaldgcdharamnal@gmail.com. Singiri Junior College. Admission notice for Class 11 Arts and Science 2017. Attributes: state-of-art infrastructure and facilities, well-equipped science laboratory and library, hostel accommodation available for girls and boys, periodic sports and co-curricular activities, regular classes throughout the academic session, dedicated team of faculty and management. Admission forms and prospectus available from 5th June 2017 onwards. Admission helpline 036712745535 and 9085379874. Email karbi@aca@gmail.com. Campus: Rongkarbi Police Reserve, Difu, Karbi Anglong, Assam 782460. Follow us on Facebook www.facebook.com/Singiri College. Admission going on. Issues of forms and prospectus from 31st of May 2017. Last date of form submission 8th of June 2017. Admission date 12th and 13th June 2017. For details, please contact 9854335234. Don Bosco Junior College, Difu. Admissions going on for the session 2017 to 18 for Class 11 Arts, Science and Commerce. Admission forms available from 1st of April 2017. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945.
Dihina mo phi puthot birta along wang thulo Wosik Cap Arni Difu Government College along Ward Kalakha Puthak Seke Kipi Achaimek Padopon Seke along Ward Kalakha Atum Klemnangji Klemnang Nia Puthak Saipula Penchokamarapan Seke Pipon Wosik Crate Roxy Arni Karbi Anglong Autonomous Council Kalik Dodeda Phi Wosik Inquiry Hini Arni Ward Lakha Ponpo Ward Kalakha Hood Counting Supervisor Lapen Counting Assistant Atum Kosonsi Klemnangji Malaso Puthak Seke Pipon Counting Mate Ward Kalakha Monsam Penkepadoji Aphan Deputy Commissioner Mate Returning Officer Lapen Observer Atum Saipu Chukamar Aphan Seke Pipon Strong Room along Ward Kalakha Dabner Keba Por Pensi Chengchi Strong Room Arlo Ward Kalakha Ji Achukamar Atum Mobile Kejun Alanga Bong Hai Huita Ponlong Libuta Seke along Pachatak Pon Counting to our about 22nd of 22 তারিখে আমরা কাউন্টিং হবো candidate wise মই এটা কথা কৈছো যে আমাৰ তেওঁলোকেও এটা এটা কপি লয় এজন Wosik ni Pfizer Cap Arni Tili Hini Abor Malam Pen Tarabasa Auditorium Hall along Puloni Constituency Pen Karjabdun Independent Candidate Dinesh Timungahin Pen Kebangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik Arni Aparman Kachisik Kachidanga Mai Kepadopon Labangso Amai Long Korsing Hanse Pensi Mai Chepahim Puponlo Lapen Mai Kepa Alam The Rajan Hanse Pensi Pachini Ponlo Bangso Amai Long Aluhi Aman Pen Independent Candidate Dinesh Timung Candidate Agent Rup Singh Singnar Tenison Rongpi Sotro Singh Teron Bang Inkoy Rapho Polling Station along Kehona Bang Puatum Lapen Mohila Youth Group Anparta Kiliga Parman Vote Kerek along Kacharap Kachitodun Abang Pubang Piatum Pen Chenglok Bang Paru Hini BJP Kekroy Aradatum Bangso Amai Long Chitongdun Difu Police Station Angkang Arloke Damtang Wosik ni Pytroxy Arni ITI along ka Charlie Bomb Inud Welson Timung Aphan Pang Tek Tek Te Atum Apran Armudet Welson Timung ke Damtang Wosik ni Pytroxy Arni alang ke doa boha Difu Plim Plam lang so Biren Bea Hempen Bar Joisi Ahem nang kecele Arni Kiki Tidang Arpumsi nang Leronglo Difu ITI along ka Charlie Welson Timung Arta Inkoy Rapho Kitidang Arpum Wosik ni Pioneer Cap Arni Anarlo Por Pahini Apor Malom Ihu Moto AS09C 0865 Pensi Kitidang Arpum nang Thondunlo Bangso Kitidang Arpum nang Thondun Auto Quebec Abangpu Balibathar Adorso Arong Ame Karlitang Longsing Rong Pia Supo Uttam Rong Pisi nang Thondunlo Kichilot Welson Timung Apia Po Tum Ame Thanga Hembo Mulangso Silonijan Rong Tharwe Birsing Timung Arong An Cheponsi Moidam Chipiponlo Bonta Ahok Perakang Sailong nang Jipra Wosik ni Paikep Arni Difu Police Station along Lamhoy Pidamlo Halapu Difu Police Station OC Dipendas Pen Kaningje Pona Tenki Kitidang Arpum Moidam along Pen Purdam Si Postmortem Ponpo Bangso PC Ajada Sai Sitame Deng Ponpo Pusi Ningje Pon Nikan di thom le di Nikan thom nom dak ITI Charlie Bomb alang ITI Charlie Bomb la si labang so pen nili hem du bom pen but nili bang ave but la hat tarik ani gilo ani bangke ni beni alang Osomarapan school thon tu pulo amasin ke tison thon tu pulo fu tison thon pen ke ahem na kili le den nili supi bangke aku bang along si otu long si ko nang kitap tholo ahem ti bang yulo nang su pen ke aju nang su ke bet budi dui bayi si nili hem nang thong kurang ajo pem le por nang thon ko to si nili hem tor bang pun nang kurilo tu version ke jo thilor lo ku puton ma apa si ape putum panon mathanon tu si nili ape putum ki hangam si gari ki wantri aman ke nitu ma be budi ki pondelo ya dead body hem long koson sinale na dead body long lang so dead body bangke nili hem long thek long lok lo ne hem so dang than lo ma si nili tu bangke madu phanta ki than thek delo ki chiru he du khang ya ma si motho por hem ti pon long nang po ma si ni tu hem ti pondelo am so pen ke rong asora phan than lo ko puluma e huni kanti do ko poni tum nang otena oronde aposi ko puluma po ma si alang tu kican tema ni tu huni kanti ta hai ga ave pot ni tu ke pu ot pom po ci pon ko ma ci pon delo
birta bang kalapon si kangton iglo lang ibom thakat news channel dumi thakmi kurbang thu